Hai teman-teman, kembali lagi bersama Ana di sini. Ana bosan nih teman-teman, temenin Ana main peta umpet yuk. Nanti Ana yang sembunyi ya, teman-teman yang cari. Oke, nanti hitungan ketiga buka matanya ya teman-teman. Yuk mulai yuk, tutup matanya teman-teman. 1, 2, 3. Yuk buka matanya yuk. Wah, pintar sekali teman-teman Ana. Ya udah deh, kalau gini caranya kita ke level berikutnya deh, biar makin seru mainnya. Nanti Ana sebenarnya yang paling susah. Yuk, udah di level berikutnya nih, kita mulai ya. Tutup matanya teman-teman. 1, 2, 3. Yuk buka matanya yuk. Pintar sekali teman-teman Ana, sampai ketahuan mulu dari tadi. Sip lah kalau gitu, Ana akuin teman-teman Ana emang paling pintar. Oh iya, Ana pamit dulu ya teman-teman. Besok kita bertemu lagi. Jangan lupa subscribe ya, biar kalau besok Ana bosen nanti kalian tahulah, nanti ada panggilan Ana. Oke? Makasih teman-teman udah nemenin Ana. Dadah. Turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound, boy.